Susan ikaze TV 250 amakuru atandukanye niyo tugenda tukugezaho ahagaha. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 10 ukwakira 2025 cyakoze agashya gisaba abarwanyi b'utweterabwo wa FDLR kurambika intwaro bakikiriza leta cyangwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Abasesenguzi bumvise iryo tangazo bafashe nk'agashya mu gihe FARDC na FDLR bikorana mu buryo bugoye gutandukanya. Ubusabe muri tangazo yashyizeho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC nyine General Major Sylvain Ikenge Bomusa rivuga ko abarwanyi ba FDLR bararambika intwaro hasi bakazishyikiriza leta mu gihe bizaba nyine biteguye gusubira mu Rwanda. Ati igisirikare cya RDC kiributsa abasirikare bose ko batemerewe gukorana na FDLR mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kirasaba FDLR korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakishyikiriza leta badakoze ubugizi bwa nabi cyangwa ngo bamena amaraso. General Major Ikenge yasabye abaturage bakorana na FDLR kwitandukanya nayo ahubwo bakayishishikariza kwishyikiriza ubuyobozi bwa RDC cyangwa MONUSCO kandi no ko nyine nitabikora FARDC izayambura intwaro ikoresheje imbaraga. Igisirikare cya RDC cyasobanuye ko cyatanze ubutumwa mu rwego rwo kubariza amasezerano y'amahoro u Rwanda n'iki gihugu byasinye Washington DC tariki ya 27 Kamena 2025. Mu ngingo za amasezerano yagizwe mu ruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho kandi ko ibyo bizagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriweho arirwo nyine JSCM. Amasezerano ya Washington DC ateganya ko kugisenya nyine FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizakorwa mu minsi 90 akaziyongeraho indi minsi 30 yo gusubiza uburasirazuba bwa RDC ku murongo. Byateganyijwe ko icyiciro cya mbere cyo gusenya FDLR kizaba ari cyo nyine gusesengura ibibazo FDLR ishobora guteza imitwe y'ingabo zayo, imitwe yitwaje intwaro yishamikiyeho naho nyine inyuzi ibyangombwa ikenera. Ibyo bizakorwa n'inzego z'ubutasi. Mu Nyakanga 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko mbere yo gusenya uyu mutwe hazabanza kuba ubukangurambaga buwushishikariza gutaha. Ati iyo tuvuga gusenya FDLR nta nubwo hari uguhita umuntu akoresha ingufu, ni ukubanza gushishikariza abifuza gutaha nk'uko benshi batashye bakajya mu buzima busanzwe. Twabiganiriyeho n'abahuza nabo barabizi, ni ukuzareba ko guverinoma ya Kongo ifite ubushake bwo kubasenya. Byateganyijwe ko mu gihe abarwanyi ba FDLR bazaba banze kurambika intwaro no gutaha, ingabo za RDC zizatangira kubagaho ibitero n'abandi bo mu mitwe ibashamikiyeho. U Rwanda rutangire gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Mu cyiciro cya gatatu JSCM nyine gizwe n'u Rwanda, RDC, Amerika n'izo ndorerezi zizasuzuma irebe niba ibikorwa byo gusenya FDLR bigenda uko byateganyijwe, suzumwe umusaruro biri gutanga, harebwe ku buryo kugira ngo bisibwe. Mu gihe ibikorwa byo gusenya FDLR byagenda nk'uko byateganyijwe, bazaba baramanitse amaboko bazamburwa intwaro bakirwe mu Rwanda kugira ngo nyine basubizwe mu buzima busanzwe. Leta ya RDC yo yongeye kujijisha amahanga. Ingabo za RDC zimaze igihe kinini zikorana n'abarwanyi ba FDLR. Hari amakuru ahamya ko bamwe muri bo bakorera mu mitwe y'ingabo zirinda Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se Garde Républicaine cyangwa se jere kandi ko binjiye mu mitwe ya Wazalendo. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibera muri RDC bibaza niba koko leta ya RDC izemera kwitandukanya n'inshuti bivuye ku mutima cyangwa ikazisenya kugeza zimwe zipfuye izindi zigataha mu Rwanda. Ikibazo gifite ishingiro kuko tariki ya 21 Ugushyingo 2023 General Christian Chiwewe Songesha wari umugaba mukuru w'ingabo za RDC yasohoye itangazo ribuza abofisiye gukorana na FDLR ariko ntibyubahirijwe. Muri 2014 ingabo za RDC zatangaje ko zagabye igitero kuri FDLR muri teritwari ya Masisi, ariko biza kugaragara ko umutwe warashweho ari Paseresi uyoborwe na Janvier Kalayiri wiyita generali. Ubwo byahwiswaga ko FDLR igiye kugabwaho igitero, General Major Peter Chirimwami Nkuba muri guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yaburiye abayobozi bakuru b'uyu mutwe bimurira ibirindiro. Uretse gukorana n'ingabo za RDC, abarwanyi ba FDLR
bahinduye imyirondoro biyita abanyekongo ndetse bamwe muri bo ntibakivuga ikinyarwanda. Ibyo babikoze kugira ngo igihe cyo kubashakisha nikigera bizagorane. Minisitiri Nduhungirehe muri Nyakanga 2025 yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba FDLR bahinduye imyirondoro bakaba bakorana n'ingabo za RDC, Rwanda ruzi aho baherereye ku buryo leta ya RDC idashobora kwigira nyoni nyinshi. Yagize ati amakuru yose FDLR natwe tuba tuyafite aho bari n'amayinite barimo ku buryo kuba bara nyine mu ngabo barinjijwemo nabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Atabo bantu bamuvuga ntabwo tuzi aho bari, usiye ko no kwinjizwa mu ngabo binjijwe ahubwo no muri Wazalendo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Duivanga muri Kamena 2025 yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 kandi ko iyo bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero bivanga mu baturage. Kayo nguko nandi hafi. Iyi ni Kazi TV 250, mukomeze mudukurikire mu makuru mwaya habagezweho.